apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakay, asino ti kinasaritam iti cellphone, ma'am? Ni Gab, Gino Lakay. Apay ka di? Asino agab? Ti bakla agayim ko idi high school kami Lakay. Malagip ko un. Nag-abroad ni Gab, sana ya? Wen, kat ko na nang agawid ka no into no may alawas. Inimbitaran nak nga rod Lakay. No kasta agpapaskanda? Ay, saan Lakay? Ilibre na kami kano agagayim na itinginginaan a restaurant iji sentro. Uy, ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta pa kay. Mapadasan nyo mo timangan itinginginaan a restaurant ah. Wen nga rod Lakay, high class a restaurant katimbaga na panganan me. Kapay, maribitay. Agkapita, kabayatan ti panagsarita ta. Ay, agyaman ak maribibian. Anya nga minang tigagaram, maray. Eh, saludsudat po mano saan ka abisin to no may alawas, mare. Apay ka day. No, saan ka abisi? Imbitaran ka kumamare. Ay na wow. Agpapaskan kayo ka day, maray. Ay, saan, mare? Agawid nga minti OFW agayim ko into no may alawas. Kat mangan kami iti may sa aklas sa restaurant iti ili. Imbitaran ka kumagat no saan ka abisi. Ay na wow. No maipapan iti kakasta abanag sa anak abisi, maray. No kasta, makaumay ka nga rod, Mari Vivian? Una, high class a restaurant ko naman. Sigurado ka kabalam ti agbayad iti high class a restaurant. Gab ka anakan. Ay na wow, nakabudget daytan, anti teka. Amagan no awanan ti mabati iti kwarta nga inrig-rigatam ija abroad ka anakan. Ay, adalat tamot. Sapa inimbitar mo sama amin nagagayam maun ka anakan. Ni Manang Betty, Manang Sol, Manong Dave, kin Manang Sally laeng. Ngamin, isuda lang mo ti close friend ko iti high school kami. Maala, si katima ka amo ka anakan. Agam kita tamang hibati ka matitiparakan ka. Narigat no gastusam amin. Awan ton ti pakakitaam iti nagbanogam no kwa. Ay nawan ka di. Iso nga upat lati inimbitar ko. Plus da kayo. Ta isumat lati ka ba alak nga gastusan. Malangarod. Aginanakapay. Sigurado ang nabanog ka iti biyahe ka anakan. Sigurado ka kadi adi mo kayat ti sumurot iti sentro, Gino Lakay? Saanan bakit? Di mo kayat ti mangan iti high class a restaurant? Ay na, kayat ko ang narigat no sumuro ta, kat si kalang mo ti inimbitar di gayem mo. Samay sa, amang ano para kada kailang ti budget na. Ay nalakay, sigurado nga do ti kwarta ni Gab. Ngamin, do atawan na nagtrabaho ija abroad. Saanan? Sigalatan ti mapan, bakit? Mapanak lag trabahon. Nakababayin ka ni Gab, agayem mo. No di mo kayat, mapanak nga rudan iti ayan ni Mari Vivian, taiso ti kadwak nga agpasentro. Ay nawaw. Si ka lang ti inimbita ti gayem mo? Apay amang itugot ka pa ilang iti +1 mo? Gagangay na alakay, sulitan tayon tamaminsan laeng mat no agimbita ni bakla. Anya? O, anya kay Mari Vivian, nakasagana ka ka din? Ay na wow, wala. Itay pa'y maray. Nasayat mat nga ron. Tapno saan ta amala daw.
Awan ka diti service tayo, maray. Ay, awan amare, agjeptan Ngamin, di ko na ni bakla, agsasabat tayon to iji sentro. Ay kat agrubat ta nga ruden amaray. Ang mga numala daw ta, nakababain mo at itigayam mo. Auntie! Auntie, teka. Anya ti bagam gab ka anakan. Nakasagana kayo kanin, taintayon. Itay kayo pa lang dita silidyo. Ay mabiit laang ka anakan. Agpala sa akin agsagay-sayak laang. Ay, agawaan nyo Itay pa nga agur-uray ti tricycle ang pagluganan tayo Ay buwag. Mala, umuna ka ni Tirwar. Urayan nak ni Jerwar. Ikandado yun to na iti balay. Wag. Siya, kunti makaamaw. Sige nga, Rod. Urayan kayo ni Jerwar. Agawaan nyo. Apay simurot kayo dito CR, auntie. Ay, kunak man no innam tayo laang amangan iti daytoy a restaurant. Kaanakan. Katuan mat. Iso lang ngamin ti kabailan ti budget ko. Adama nakita ka kadwa ni Bete asimbang pet kaanakan. Anya? Ada +1 na kaanakan. Ay, awan mo tinadakdakamat ni Manang Betty. Nga da imbita rin na agayem na. Ay, nawaw. Adama nga rod nakita ka kadwa na asimrag. No sa anak ngagbidot. Kat ni kumari na Vivian Dayjay. Vivian? Wan! Ay, na wow. Sapay awan inalak nga extra manik. Anya nga tano. Umakar tayo langan iti sa bali a restaurant kaanakan. Uray iti simple langan na restaurant. Ti panganan tayo. Ay na, nakababayin iti akin ko iti dayto a restaurant, auntie. Sapay nagpa-reserve ak iti tugaw tayo. Kan madamang ilutluto dan ti orders tayo. Oh, ada ka di parikot, Gab? Ha? Ura, Rod. Itay ka pa nga kalkalingatan. Apay ka di. Ay kwa, okay ak lang. Manang Betty, Manong Dave. Sigurado ka? Well, medyo matilang amin tirik na. Kaya didak pa kadanagan. Kakabaalak pa imat. Ay, wun gayam. Kayat ko nga ipayam-amo kada kayo ni Vivian. Kumarek. Ay, Mari Vivian, isuda tidakda kamatagkan kaagayam ko ini high school kami. Ay, okay. Naragsakak makaam-am mo kada kayo. Ay! Isuganti ko mari Manang Betty. Di mo mo't imbagbaga kanya nga dagam itugot mo agayem mo. Una Rod Betty. Abay mo't +1 mo. Di mo't imbagbaga kanya kamabalin ka ti mang itugot iti +1. Gab! Ha? Ay, sana bale? Ta sigurado nga ado ti kwarta ni bakla. Kabailan na tayo apakanan. Amo maribitay. Sa bali man tikita ti anti ni bakla agay mo kanyak. Itay mangmangan tayo. Wan nga rod, Vivian. Uray siya, kaslanda na dagsa na basol ko kankwana. Ngam basol ko siguro. Taimayak, kat da kayo laang tinaimbita. Saan mat nga iso tinagbayad itikin nan tayo? Tapdo kas jet yung ugalyan na. Saan dala ang siguro nga ekspektaran nga dati itugot mo ako maring-mare. Agawid ta ko ngam sayang amin ti makmakan mare. Ay kat agbati ka amare, tapno ma-enjoy mo mo't. Umuna akon nga gawit. Sumurot kan tulangan. Ni, apay ngay Mari Vivian? Diyak nga minan matilmon ti kang kanag. Gapo iti sobra abain ko mare. Saan arumbang asim moro takpay king ka? Umuna akon nga gawid bakla. Agyaman ak itilibrem ha. Ay, mabit lang, Manang Betty. Oh, apay ka di. Diyak mo makita ti kumarim. Ay, imunan anagawid. Takasanumat nga min. Nasakit ti panangkita ni Antim kankwana. Ano? Katuan, kaslasaan na pa yun amatil munti ka nun na. Gapo ka ni Antim ateka. Ay, nadi ka kumagsaw itid na kas may papan ka ni Auntie, ha?
Pudno matibagbagak gab. Gapo ka ni Antim. Naibabainak iti kumari. Ay na, kwa ngamin. Ay, Ay nawaw. Anya ako Saan mo't ngamin anasaya at anang itugot ka iti +1 mo? Da kayo lang mati inimbitarak. Na, basol ko pa itagab. Agimbi-imbita ka iti nginginaan a restaurant. Sa ita, siyak pa iti pabasulam no di mo kabaala na bayadan tikin nan tayo. Ay, kinapudno na. Kabailak ti agbayan. Isulaeng tapang inam at tao ti budget ko. Diyak ba't impagarup nga da +1 mo? Oh, di pasensyakan. No, kas tamat lang ang gayam. Di iti karinderya tayo kumalatan anangan. Pang-imnam laang matgayam ti kabaalam. Apay nga gab ka anakan. Kasla, kagura na kamatan ti gayam mau. Ay na, baybayan nyo ni Manang Betty. Anyaya timbagam ko anak-anakan. Nakita no kasano nakaakino silapan itay ka. Di na lang amin maaklon ti kamalina. Ay, no amutay kumakasta ti mapasamak. San kalata ko mananagilibre? Ay, wan nga ron. Diyak ba't ngamin ekspektaren akas ti mapasama. Sa may isa, okay lang met. Nga inayon ko iti budget ti kumari ni Manang Betty. Ngam di namat ngamin imbaga na sapsapa nga dagayang +1 na. Mala, bayabay lang ti gayam mo. Makaamiris to siguro. Nay, apay akas tati lang nga managawid, bakit? Di mo ibaga na kiapa ka. Ay, mabwisit ak iti day agab. Gino lang kay. Ay nawaw. Apay, kanyat na pasamak. Nagimbitang mawan matgayang pagbayad na. Napabainanakit din iti kumarik nga inimbitarak mat. Anya? Katun mat. Sa bali ti panangkitan ni Antina kada kami ka ni Mari Vivian. Ay, apo, dahi tanti bagbagak, biti. Kundi imbita tumat ngamin, ay na, masurunak ka talaga. At damot siguro budget na. Ay, miso na lang ata para kada kayo nga inimbita na. Saan nakaraman iti budget ti kumarim nga inimbitaran, bakit? Sa may sa, amang ano di mo ngamin impakpakaan mo iti gayem mau, nga adda kumarim nga itugot mau. Saan ngam, expected naman tunday jay nang itugot kumamat ngamin iti extra cash? Ay, uston. Aksiptaram asika tinagkamali. Kain, dumawat kay ti pamakawan iti gayem mau. Iti kasta, saan madadaal tinasaya at alinangan nyo, bakit? Pasensyakan iti napasamak kitay Mari Vivian. Okay laang, Mare. Maawatak mo. Ay, makapaasar. Agin iimbitada ngamin. Yung di damat gayam kabalan ti agbayad iti nginginaan amakan. Ay nawaw. Basol kumutlaang, Mare. Ay, saan Mari Vivian? Awan ti basol mo, Mari. Narigat mo't ngamin piman, no nakabudget para kada kayo ti kwarta ti gayem mo. Kat simuro takpay laang. Wen tagayem kakit nga rod, Mari Vivian. Wen, gayem nak. Ngam si kalaang ti gayem ni Gab. Si kalaang ti inimbita na, Mare. Ay, no mukla kumakastoy ti mapasamak. Saan talata ko mananap-napan? Di ka agpabasol, Mare. Aksiptaran talaangan ti kamalita. Tapagadalan tanday to'y anapasama. Bakit? Adda ni Gab itirwar. Ada ka nun napatag nga ibaganakan ka. Anya pa lang ti may ibagaday tabakla. Kalpasan ti inaramid na. Ay, nawaw. Ay, una yan, bakit? Sika tinagkamali. Sika pa'y tinatangsit. Uy, irespeto mo mo tigayam mo. Anya siyak tinagkamali. Isukit di Ay, pangasim. Amirisam no niya tinagkamalyam. Saan aday ta sika pa'y la tinagpride? Saan tayo ngubing? Adda tayo iti husto nga edad. Talagang agpurpurk ti darak. Nalalala. Rumor ka. Kasaritan tigayam mo. Iti anya kumaga po. Among bakit? Nasaya at agayim ni Gab. Uray pa idi high school tayo. Iso mabalin ka de. Akseptara mo ti kamalim. Na, si kaya tinapabainan, Gino. Ay nabasol mo laang no apay anapabainan ka.
Alam ki din ito agundaway, ta dumawat ka iti pamakawan iti gayem mo. Saan kahit ngayon kapaspasagidan iti Facebook. Oh, anya ti aramidem dito'y balay, Gab. Chocolate para kan ka manang Betty. Ha? Ay na, pasensya ka ni tinapasamak iti sentro, Amok nasaktan ka. Awan nga min extra cash ko idi nga intugot ko. Tadyak mo't ekspektaran nga da +1 mo. Diyak mo nga itugot mo gayam ni Kumari. Awan ti basol mo, Gab. Siyak ti antibidot. Sana nasaya tinaramidak. Sapay lang kumata, mapakawanak. Ay, nawaw. Okay lang dayjay, manang. At damot nagkurangak. Tadyak mo't nang itugot nga min iti extra cash ko. Naglawag siyak ti nagkamali, Gab. Bayam, agbalbaliw ako. Ay na, napakawan kan. Ay kat, umunag ka nga roon atag kapita. Os? Are you sure? Wan, sigurado ana urnungan ti istoryam tanabayag mo na santa nagkitkita iti personal. Ano fa? Ay na, hindi pa ilakakalkalay sayo ka ni Manong Gino. Tinaodi, nagsarita ta. Iso nga, agchika-chika taman. Ay, nawaw! Saan adakas ti makuna a +1? Ngam kuma, panunutan tayo pa iti kabaulan ti tao anang imbita kada tayo. Sakbay nga ag-imbita tayo met iti sabali. Kang runaan iti amin, di tayo lipatan ti makuna a respeto. Respeto iti tao wenno gayam anang imbita kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, asino ti sirsiri pamititawa ke bigbigat marites bakay. Kita man, Floro Lakay. Nimot karlo nga anak tataglablaba. Ay, nakasadsadot mo ngamin launay di manugang ta. Awan mo tikunan ang agtrabaho. Di ka kumagsaw iti kasta bakay. Nga binsag pabinsan mo lang aglaban ni Carlaw. Ken washing machine mo ti usar na. Day takot nga raud. At the washing machine ang mausar. Ngam di pa'y mo't maaramid ni Alti at aglaba. Unay kan. Di mon pakibiyangan ti anak ta. Isudamitin nga agasawa ti agsarita may papaniti na itabanag. Gaputan na anos ni Carlo. Pagbalinan na mutan ngander di saya. Ay saan anasaya at kasta, Flora? Di ka di maragsakan. Ta responsable nga asawa ti anak ta. Amo na ti aglaba. Agsak daw. Aglutaw. Ken amin. Ay saan? Talaga sa anak ang maragsakan. Ta feeling dunya mutan day ta amanugang ta. Anya ti masapol yun, anang? Awan ba, imayak lang, tanakitak asika ti aglablaba, Carlo, anak ka. Sa dinaw ti ayan ti asawa, maya. Nakaturog pa lang. Ay, nawaw. Anyat orasan, ngam nakaturog pa lang. Napuyat ngamin idirabi, nanang. Ay, nawaw.
Ti bagam kitday, sadot ti asawam. Saan asadot ni Althea nga asawak nanang? Napuyat laeng. Tay so tinanga si kaso iti anak May. Sigay, kanunungan pa'y ti dakas nga aramid ti asawam. Awan nukasta ka na yon, Carlo. Feeling dun yan tumaday tang asawam, imbes apagserbyan na ka nga asawa na, saan tabaliktad mo? Ninanang ka di ti kasarsaritam itay iti paraangan tayo, lakay. Wen, iso bakit? Apay? Anya nga'y timbaga na. Ha? Awan mo it. Apay nga rod akas di ti langayo itay. Kasla seryoso mo ti pagsarsaritaan nyo. Ay, nawaw. Awan bakit? Dalaim may na sinaludsod. Okay nga rod. Pinagkapim ko mapay Di na nga rod kayat. Diyak man lang mo ka ni nanang. Nagadong nga issue, itibiyag na. Ala, agtugaw ka nga rodan, ta itimplaan ka iti kapem, lakay. Ay na, talaga ang maistresak iti daytang Althea, lakay. Ayan niya lakit din to'y bakit kun aya. Namin ano nga imbagaken ka ano mabalain. Di mo pakibiyangan da Carlo ken Althea. Naglalaingan daytang Althea ngay. Judgmental ka launay mo. Amaw makapaspas ngay laeng jay tao. Kasta ti mapanwi pagbaga. Imbes amapan ka iti ayanda, tayong ka ida bisitaan. Saan? Tatila madmadlaw mo. Wala tamay saak nga ina. Siyak ti ina ti asawa na. Ay nawaw. Wan, sikati ina ni Carlo. Ngem saan na kayat asawain apakibiyangam mo aminin Kasano ngay no agapad agapukeng ka. Amaw, Floraw. Saan nga agbalbaliw daytang Althea no saan amakurektar? Ay, panagkunakit si katirumbang agbalbalew marites bakit. Saan ani Althea nga asawa ti anak ta? Kas makita kit naragsak mo ni Carlo nga anak ta, iti din na ti asawa na. Si kasalaang ti judgmental ka. Uray simple, pagbalinem nga isyaw. Anya naragsak mat asasawam si Floraw. No. Saan ton arumagsak ni Carlo? Takas tamot ti ugal yun ti asawa na. Ay, nawaw. Ay na, nag-cute ti anak mo, Althea, ading ko. Ay katun may pinagmanahan ako nada. Wan gayam, kasladyak mo't makitkita ti katugangam a babae. Asidaglaang ti balay da. Ngam sala umay dito'y balay no adda ni Carlo nga anak naman ng Remy. Ay nawaw, apay ngay? Diyak amo manang. Kasla kaguran akmat. Kasanumat anay bagam ti kasta, ading ko. Nangag ko ngamin ti saritaan dakin ni Carlo idi na minsan. Kat nagado ti dakas nga imbagbaga na kontra kanya. Ay nawaw, anya klase mo ti katugangan dayta na kaibatuga, mading ko. Ngam oray kaskasano, swerte ang aklat na. Ngamin naanos mo ti katugangak a lalaki, manang. Ano saklatan ti makibagay iti katugangak a babae. Iti kasta, awan tiriri. Prutas para kan ka Althea, friend. Agyaman ako unay, Ferdi. Pasensya kan. No italamanan asinarongkaran kayo ka ni baby. Busy ak ngamin iti online business ko. Ay nawaw, okay lang bakla. Maawatak mat. Ayun gayam, surwan naktuman mat ngag negosyo. Anya ti kayat mo ang negosyo? Uri anya dita Kayat ko mat ti agtrabaho. Iti kasta, makatulong ak iti asawa. Sigurado ka ba alam? Sapay ada ni baby. Ano sak tapno awanan ti makuna ti katugangak a babae kanya. Apay, anya ti bagbaga na aya. Nagadu no daduma, kasla sugsugsugan na pa iti asawa. Ay, tati parikot kadagiti kakasta katugangan. Manmanu ti katugangan anasayaat. Ay na, numabalin ko mga agpili iti katugangan. Ang okay lang. Tinapatag, kat awan ti dakas ngar aramida kan kuana.
Sa dino tinaggapuan ti dakkel a package iti salas tayo, bakit? Lakok dagita, lakay. Ay nawaw. Saan mo't akasapulan nga agtrabaho ka? Asi kaswumlatan ti anak ta. Kaya't kumat no adda pa ka kumikumak, lakay. Narigat mat mat maturuglatan ter aramidek. Amangan no mairuamak. Agtrabaho kanto ano, dumakkel ti anak ta? Hindi nakadi pa kadanag, ang lakay. Okay laang kanyak. Saan na bale, tanalagan laang mat day tatrabaho. Mala, agpulas ka man kit di, tasikapay laang ti mga awir kini baby. Taapay. Una, tarugyak mat ti ag online selling, lakay. Nay, da kayo mati lumabas iti paraangan, nanang. Ay nawaw, si kamanan ti agdaldalos iti paraangan niya o Carlo, anak kao. Napuyat nga min ti asawak. Kanayon maten ang mapuyat ti asawam. Anyaya ti pakapuypuyatan na. Nag-live sailing nga min idi rabi eh. Live selling? Wen, in live sailing na dagiti lako na nga ulas. Anya, no kasta, online seller matan ti asawam, anak kao. Kawan, nanang. Ay, kunak man no education tinalpas na. Takay ki di mo. Kasta ti uso ita. Online sailing. Oo na yan. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ko kumaray. No maamuan da nga aglakla kumatan iti second hand akum kumpurme ti asawa ti anak ka. Amangan no panunutan da nga agbibisin kayaon. Bayan nyo ida. Panunutan da. No anya ti kada panunutan, nanang. Saan tayo naparikot da ita? Ay, talaga amang ibabain day nga altiya. Ploro, lakay. Ay nawaw. Kasano nga'y babay na ka di tao. Unay katikas ta atrato iti asawa ti anak mo na ya. Ti ko na ide saan da pa'y ang nagkalay sa iti anak ta. Kat education tinalpas na. Kunak ano agisuro mo tayo. Angam saan magtaagon online selling kit di ka naun. Ta, anya kumamot parikot iti day tangay. Amom ka dahi no anya tilako na. Second hand nga usar. Ay na, saan laang asadot day tang altiya, mangibabain pay. Ay no para kanyak, sana nakababain day ta trabaho. Agyaman kakidya, tauray kaskasanaw, ada panggedan na, kabayatan ti panangawir na iti apu ko ta. Nay, ado ti tao iti ayanda Carlo, lakay. Huston sa tinanggagaw, a buyers kano ni Altia dagita. Anya? Mapanda ka no agpili iti lako na awagwag. Ay nawaw, no kasta, pagbalinan nan awagwagan ti balayda. Bayam, pagkwartaan mo't taglako iti wagwag kay. Ay saanan anasaya at ti kastoy ang mapaspasamak, Flora. Mangrugi ka manen ako na akon bakit? Talaga kasaritak day tang altiya. Ni, da kayo matgayam nanang, awan ni Carlo, at da duty na ita. Amaw, saanan ang masapol nga ibagam? Imaya, tasikati kayat ko akasarita, altiya. May papanitaan niya, nanang. Nakitak nga main nga dadagiti kalugaran tayaw nga umay dito'y balay. Ay, wala nang naamwanda nga min nga adalakok nga ulas. Bedsheet, kanda dumapay. Kaya't da kanumat ti umay agpili. Ay, nawaw. Pagbalinam samat awagwagan to'y balayaw altiya. Ay kwa nanang, isupay kumamot ti ganan siyak Kunak man no education tinalpas maw. Apay asan ka nga gisuraw. Pudno nga education tinalpas ko, nanang. Ngam saan mat amabalin nga agisuroak. Taawan mat ti mga sikaso iti apo ko yo. Iso apinadas ko mat ti agnegosyo. At least, mabalin nga aglako kabayatan ti panangaw-awir ko iti apo ko yo. Kumusta mo tanti small business mo, ha? Ay, nasayaat mo at friend. Adamot dagiti umay gumatgatang dito'y balay.
Apay nga ron akas tilangam. Kaslada na dagsa na parikot mo, ha? May nga minti katugangak a babae itay, friend. Anya ti may naimbaga. Ar-aramida ka no awagwagan to'y balay mi. Ay nawaw. Anya ko matidakas na no pagbali na maawagwagan ti balayo. Nasayat kit di ata da pagkwartaan nyo. Additional income, kasjay. Jakman amo iti katugangak, friend. Uray anya ti aramida, kagurguran aklata. Di mo lata ni kaskaso. Insecure la siguro iso akasta. Ituloy mo lata ti aglako, friend. Anya ti amom, amang ano makaurnong kanto. Umayak man, Altia. Ne, da kayo matgayam tatang. Anya ti ar-aramida nyo dito'y balay. Ay, sarong karak man ti apukaw. Aday ti silad mi tatang, nakaturog. Kasta. Wen, sige, mapan kayo latan iti silad mi, tatang. Ay, madamdaman ton. Ay, inton makarington. Na, anya ngay dagita lakaw. Aglalaok tatang, adda ules, supot tipungan, kurtina, kandad umapay. Agpili kayo amangan no adda magustuhan nyo. Ay, hiuwin man ngagpaisaw. Agpili akta sukatak man ti kurtina ti silid mi kaninanang yaw. Anya ter aramidam, Floral. Asinaw tinang ibaga amabalin mo asukatan ti kurtina iti silid ta. Sukatak ta natawin nanay na saan na nasuksukatan. Ay nawaw. Kasla day tamot dagiti kurtina alako ni Altea. Kaway, inlibre na. Ay saan? Di mo suksukatan dagita kurtina. Ay nawaw, apay kumakidaan ay. Di mo suksukatan kunaknay. Na. Isublem dagita a kurtina iti daydi a babay. Tano saan siya ti mang isublay. Apay agas ta kaya. Dak maawatan mo apay kagurguram ti asawa ti anak ta. Amin nga ramidan nagdakas parakin ka. Sa dinong araw ti paglugaran di tao. Apay nga agungot ka. Wala ta makapauma ka. Man, ano ayan no respeto mo di tao. Ni, anyat na pasamak tatang. Kasla di ka agsarsaritan ka ni nanang. Ay, kaguranak nila nang mau. Ni, anyat nagapaan nyo aya tatang. Ay, dahi tamang kurti ng ented ti asawam. Jak amo ka ni nanang yaw. Jak mauawatan no apay akaguran at ti asawam. Binaybayan nyo kumalatan tatang. Ay, nawaw. No bay-bayak, awan dumakal ti ulo na. Nasaysayatan ti kasto na pasamak tapno makaamiris iti bidot na. Kaasi ti asawam iti kasjay nga ugali ti inayaw. Agyaman ang atatang. Tay sakit yun ti asawak. Narigat mo't ngamin akanunungan tayo ti aramid ni nanang mo. Katawam mo dakes nga aramidan ti asawam. Pasensya kan, Floro Lakay. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Ha? Anya, naamiris mo siguro ti bidot mo na niya. Ay, Lakay. Siya tinagkamalay. Saan anasaya at agbalin a judgmental. Nukas ta nga raod, ingka iti ayan daltiya. Ingka kidaw iti pamakawan na. Talaga akas ta ti plano, Lakay. Mapanak to intun madamdama. Tanay kaslabisi maut. Hadupay laang dagiti buyers na amapmapan di tabalay ta. Ala, itaiming mo. Tapno saan mo amadisturbaw ti trabaho na. Ni, da kayo matgayam nanang. Anya ti aramida nyo dito'y balay. Ay, imayak ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan, Altea balasang kaw. Para iti anya nanang. Pasensya ka an kadagiti dakas ana isaw-sawang kaw. Pasensya ka no nagbalinak a judgmental kendakas a katugangan. Ay nawaw, napakawan kayo nanang. Pasensya kayo matan
No ado dagiti makikita yo apagkurkurangak kas asawa ti anak yo. Ni nakariing matgaya man ni baby. Mabit laang nanang. Mapan ko kitaan. No, okay laang kan ka. Siya kun ti mangaw-awir kin ni baby. Kabayatan ti panagtrabaho balasang kao. Ah? Sigurado kayo ka di, nanang? Wan, okay laang kanya. Sana balay, taawan mo trabaho balasang kao. Siya kun ti mangaw-awir kin ni baby. Tapno maka-live selling ka manan. Kan tapno maasikaso dagiti buyers mau. Ay nawaw! Respeto iti tunggal may sakit kasapulan. Iti kasta kat nasaya at tiintay panagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, una yan ti kasto nga biyag. Anyat pagpupungtutan niyo ko bigbigat, nanang. Nakadalaws kan nakaluto ako. Ngam nakailad ka pa ilang dita. Una yan, Lucas. Kastakit din akanayo na. Di ka kadimo makarik na. Ay nawaw. Di da man disturbon, nanang. Di ko ka di makita na puyat da tao. Kasano kumaasaan ka mapuyat? Kaday tabisyong matin into na raw. Isu asaan ka ama kaasawa takasta ka. Tulong ti sabali at usang matin ti pagbibiyagam. Nasaysayatan ti kastoy, nanang. Turay dya agtrabaho. At dalata source of income ko. At least, sana ka mabanog. Ay, una yan ti kasta ka panunutam anak ko. Anyan tula nga ti pagbanagam no maumad agiti na ayat at tumultulong king ka. Urayam kit din amatay ka iti bisain. Di nanang mit. Sana bali ta adumod agiti mayat at tumulong kanyak. Agsisinukat dan tubay. Ay na, jak amo king ka. Sikamot ti lumabas iti parangan, Rio kaanakan. At nakadibagamang kan Lucas? Ako kaanakan. Nadamag ko nakaalakan iti bunos. Puno ka day? Uwan, naala kong tibasit abunos ko, Uncle. Ay, mangibalato ka, mamay. Ay, nawaw. Ure 1,000 laeng. Pasensya ka, Uncle. Ngamada na patag apang usarak iti kwartak. Ure 500 nga ron. Amom, saan ang nasayat ngayon imutam ti padam at tao kaanakan? Nukas ta ti aramid mau. Saan kanto ang mabindisyonan? Huston, itad ko latan ti dawdawatan niyo, taptagtal na kayo. Ada kayo magayman na lang. Agtugaw kayo, tamangan tayo. Sa dino tinangalam iting gatang mo iti bangos, Lucas. Di mo ibaga nga impalistam man ang tinagang ko iti tirsina. Di kagdanag. Jak inutang ti pangaldawan tayo. At dainted ni kaanakan Rio akwarta. Isuting gatang kao. Anya? Agtugaw kayo, tamangan tayo. Italaang manin nga agsida tayo iti bangos. Manula ang matitang danti ka anakam. Di mawat ka payla ang kingkuana. Di ka agbain mo, Lucas. Ay, Houston. Di ko mapagbasuraan ti lapayag ko. Kaanong tupay nga agnakam ka, Lucas? Nag-ui kay mutin, nanang. Kasi iti kanayon ko nga ibaga, ado ti source of income ko. Di kay ka di madanagan. Sa anak nga agbisig. Tumarak, nanang.
Sa dino man ang ti papanam, Lucas. Inak iti anda pare tunay. Agawit ita. Nakitak iti Facebook tipos na. Ay nawaw, di ka kadimabain iti kastangar aramidaw. Anya nga'y matirupang nga isangom iti kumparem, anak ko. Sa anak na mapan ijay. Tapno makikumpetensya iti kumparek. Mapanak ijay. Tapno makadawat ak iti tulong kunkwana. Sigurado nga do ti kwarta na. Taadon ti negosyo na. Anya? Ay, jakon ammo no anya ti aramida kang ka, Lucas. Kaya mo ka diti makangag kadagiti gagayam mo. Makangag iti? Anya kumati mangag ko nanang. Uray no naanos da tumultulong king ka. Sigurado nga adamot ti maibagada adakay maipapanking ka, anak ko. Ha? Sa maysa, maumadan to no kastalaki di akanayon. Awan pa'y mo tinang nangag ko nanang. Ay na, jak amon. Talagang ag-high blood manan no kastalaang, Lucas. Ay, nawaw. Apay ka di, Gina, bakit? Anya tiyan aramidan ni Lucas dito'y balay, Tony. Inimbitaram ka di. Saan, Matt? I-text ko kuma, ngam si Mangpet magaya man dito balay. Kasano nga rod anaamuan na anagawit na yo. Amangan mo nakita na iti Facebook. Sana balit akong parek mat ni pare Lucas. Kita ama, amangan no adda manen dawaten ti komparem, kat itad mo manen adagos. Awan ka di. Si kansama ti sapsapulan na. Mapan ka iti ayan na. Saan na ka siguro ana ilasin? Kumusta kan, pare Lucas? Ay nawaw. Si kakadinday ta pare tunay. Oy no. Dandani di ka na ilasin iti kasta lang ama. Limok may kaklaing, Matt. Pare Lucas. Wun nga rod paray. Ay, naimbag ka pa'y talimok magkan. Madlaw ana imas ti kang kanam. Ako na ito na lang magagluto ti asawak. Sika ngay. Aging ka kadi itaket. Saan mo pa anam amo ti dawan mo? Ay, awan pa'y paray. Panag ko na kay gasat ko ti agbaak. Ay, katagsapol kang amin na pare. Narigat ti lumakay ngagmaymaysa. Adamo ni nanang ko. Ay na, pare. Manumutan ti tawon niyan ti Marites. Sana mapali namang namnama kakankwana. Kasanulangan no awanton ni Auntie Marites. Okay lang paray. Anda ka mo't nagayam ko. Uray awan ti asawak. Basta da kumparek akasken ka. Okay akaon. Anya? Rabiin, Tony lakay. Nagawid matandag iti bisita tayo. Ngam saan pa'y anagawid ti komparem? Ewan nga rod. Kahit kung ti maturog. Hindi na pa'y kunain nga agawid. Amangan matnod dar urayan na. Ay nawaw. Anya ngay kumati urayan na. Kit nang isupot ak matitimakan para kanyan ti Marites. Tapno damot iyawid na. Ada ka din inyawat mo kan kwa na. Anya kumatiyawat ko. Kwarta ah. Anya? No awan pa'y ti inyawat mo akwarta. Nalabit nga iso ti urayan ti komparem. Kasano mga min? Nairwam. Takanayon mo nga ikan iti kwarta tunggal agawid tayo dito balay. Anya to rasan pare Lucas. Amang ano sapsapulan na kanyan ti Marites. Ay nawaw. Okay lang. Nagpakadakin ko na pare tunay. Saan ka pa'y nga ron nga agawid? Ay, kuha paray. Ano, anda pa'y ron Ada ko makahit kong ibaga paray. Iso nga, inuray ko ang nagawid agiti bisita yo. Awatom dito yung kwarta. Amok nga iso ti urayam. Hey, agyaman na ka paray. Ano sampay lang ito isang aribo pare? Pagbalinam ko mga 2,000 paray. Tapno, daigatang ko iti masapsapol ka. Anya? Ay nawaw. Italang man na dimawatakin ka paray. Tatnawan may pagpagam. Ngayon akon. Agang pangasim tagawid kan, pare. Naimbag laangan tanagawid ang tigayim mo, Tony lakay. Makaturog mo't laangan dataang. Kung nga rod. Manungay tintad mo kan kwa na. 2,000. Tayo gatang na kano iti masapsapol na. Ay nawaw. Naglaingan. Hay, nairuam ngamin akanayon mo nga ikan iti kwarta. Iso akas na. Tayo tangarad kat. Tungalagsabat kami.
Saan nga agawid no, Jack, ikan iti kwarta. Lakayan, ngam day ta isi mani ti kayat na. No itotal mo amin, dagiti inted mo kankwana. Dakkel matan ato ni. Dagiti tultulong yun samatan, ti source of income na. Bayan bakit? Inton maminsan kat Jackon ikan. Ay narumbang laang lakay. Tapno saan nga agruam. Kan tapno sursurwen na met ti agdiskarte para iti bagina. Narigat no adda kayo akanayon at tumultulong kankwana. Naimbag man, tanalagip mo pa ilang tinagawid, Lucas. Alas 11 iti rabi ay. Winata nagdeskartiyak pa mo iti kwarta na. Anya? Kano ini kanak adagos ni pari tunay, di nagawid ak kuman. Di na mo inik ka nadagos. Ay nawaw, di mawat kamanan iti kwarta iti gayem mo. Kino nagdok kwarta ti kumparik na. Sa may isa, isumit tinang tide. Uray no adu ti kwarta na, inrigatan na mo dayjay. Awan ti isimani ita panawain. Isu amabalin ka din nga aggaget kamat, Lucas. Oh, jaket mabambanog. Umanayin kanya kamang mga anak 3 times a day. Nya ay, awan ti amok no kasta ti kapanunutam, Lucas. Si kamat ti masalaw ko iti dalan, pare Lucas. Kun adda pa'y arak nga imot mo. Ay, kwa Marigina. Dayta ka di tinangigatangam iti kwarta nga inted ti asawa kan ka. Ay, nawaw. Ay, saan mo't maray? Imbaundak lang agumatang dagiti gagayam kaw. Amom, pare Lucas. Saan anasaya at ti agululbod? Apay, anya pagkungkunam kanya kaya mo, Marigina. Sadot ka lang arudan, ulbod ka pa'y. Anya? Amok arak tinangigatangam iti kwarta nga inted ni Tony kan ka. Ne, nagsasaw ka, Mari ka. Wagas Nukas tangad da ito da kwarta kan ka, pare Lucas. Usaram ket di kuma iti nasayaat. Ne, awa mo naluto amakan nanang. Ay nawaw, awanan ti maisaang, Lucas. Sapay mabisina kon. Ala maturog kalatan nga agpapanag. Wino saan, mapankamanan iti ayan dagiti gagayam mo. Apay, di kayo mabalin nga umutang? Asino ti mayat nga agpautang king ka, kat awang mo ti trabaho. Awan ti pangalaam iti pagbayad mo. Ni Rio ngay, ang mga nood dapay mo basit abagas da. Di ka di mabain iti kaanakam. Si kapay laang ti dumawdawat king kwa na. Mapanak itayan da Rio. Sigurado nga da naluto ang makan iti balay da. Awan ni Riyaw, nagpaili itay agsapa. Ada ka no ti trabaho na. Ay, mapanak itayan da pari tunay. Why? Mapanak, tasaan da pa yan nagsubli di Manila. Kanya ti umay mo, ibaga pari Lucas. Ang mga numabalin ti dumawat iti tulong paray. Manan, kaano lang din ikang kahit ti kwarta. Uri basit lang. Naibos ti bagas may. Awanin may isaang may. Pasensya ka, kaya mawan may tagkukan ka. Pinagbayad ko iti utang ko, ti kakaiso na kwarta. Uy bagas ti dawato ko na paray. Uray, 2 salup lang. Pasensya ka, Lucas, nga mawan ti maitid ko atulong. Ni, apay tulok mo ang mabisinan ti kumpare? Among pare, saan ko a responsibilidad ti tumulong kon ka? Kasla saan tabang agkumpare no, kasta pare tunay. Responsibilidad mo atulungan ti bagim. No di mo kaya ti agbisin, agagat ka. Sana nasaya at itulong ti sabali tinamnamaan. Anya ti umay mo ibagana na Marites. Umay ko masaludsoday, no imay ni Lucas nga anak ko dito balayaw, Gina. Ti kuna na nga main, kat umay dumawat iti tulong iti gayem na. Juan, imay nga agpayso ng pimanaw matla adagos, nana. Kalpasan ti panagsarita dakin ni Tony. No kasta, sa dino ngayon ti ayan na. Saan ka di pa nagawid, nana? Awam mo nga raw, itay pa'y asap sa pulag, ngamjak mo makita. Ay sus, ang mga nun natalimu daw di tadalan, gapo itibisin na. Ay, mabiit lang, nana. Kasaritak ti asawak. Iti kasta, matulungan na kayo amang sapul iti anak yo.
Lakay, busy ka din. Apay, bakit? Adda ni Nana Marites dita salas. Sapsapulan na ni Lucas. Ano wow? Kat may tayo pa yapin manaw di pare Lucas. Wen, ngam ko na namat asaan ka no pa anagawid. Ha? Amantid din mo na talibo daw di tadalan. Sabi kas lama bisbisin tilangan na itay. Kas namot lang ang tikunak, Lakay. Amangan no saan pa'y anangal daw day jay. Ay, nakusta. Tulungan ta ni Nana Marites sa mga sapol ka ni pare Lucas. Usaran tayong tilugan. Tapno nabibiti pa ng sapol tayo. Langit ka din tahan ko. Ay, nasaya at mo, nakariing kan, Lucas. Nanang, Adda ka dito yung ospital. ospital. Anya teraramidak dito aya? Natali mo daw ka ngamin itidalan. Naimbaglangan na, taada ti kumparim at timulong anang sapul king ka. Ha? Kasi ano lang nga, no saan da ka nakita dagaws. Ang mga nunatay kan, Lucas. Anya? Ay, Pagadalam day taan na pasamak, tainton maminsan. Agagat ka, tapno saan kang agbisain. Saan aga po taada tigagayim mau, anaayat at tumulong king ka, kat agsarut-sarut ka matang. kapita pa ya, pare Lucas. Agyaman ak pare tunay. Ay, ununan ka na. Noy may katapno dumawat iti tulong. Awan may tad ko. Ay saan pare? Sa anak nga imay tapno dumawat iti tulong. Imayak tapno agyaman ak. Ayamanak ti panangitarayo kanyak iti ospital. Ken binayadan nyo ba yung tibil ko? Sana libre tayo dyan, pare, ha? Bayadan mo't la tayo dyan kada kami. Narigat mo ka na yung tilibre. Ay, uwan pare. Di kagdanag. Indulin ko dagiti resibo a binayadan nyo. Iti kasta amok naman ti bayadak. Ken amangan no kasapulan nyo ti trabahador iti negosyo nyo pare. No, kasta, mayat ka nga agbalin na trabahador ko, pare. Una, uray niya trabaho. Tinapadag kanyak itakit ada panggedak. Narigat no, mangnamnama aklang itadyo at tulong kanyak. Ay, nawaw! Di ka mang namnama iti sabali, agsalukak ka para itibukod mo abagi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.